Hadin ke jing yo kem no ki pulit ye kita ki dekat ke sleeper cell men ha kasni nongkong ka khat wei terik ke jing to ket ki pulit kelanang lap din shu iki sabut ki satar ha ka ki pulit ke Riboy district men ha kasni balang ki yo kurup yang iki bom ka pistol bat ki lama jong ka HNLC na Riboy district kane ke jing yo kurup kade ke jing phla jong uba sha kem uba lam lenti ye ki pulit ban penlong ke jing khnra ya ka yengsa Superintendent of Police ke Riboy District ula pentip pakitiar bayu kurup na kene kayeng ki kentuk ya ka wei ka pistol katto katne ki gal stick ki detonator ki ignition fuse bat ki lama ke HNLC ule tu bahakane ki jing tokit la syam bakinong elam ke HNLC na Bangladesh kila ai ki jing betha ki dekat ke sleeper cell bakin pen bethai bom hasilong bat hanong po Ula pentip bagi nong elam ke HNLC na Bangladesh lapan bit man ai dak song pisa ke bahe kentup ke kali thamai iki dekat ke sleeper cell bakin pin bethai bom IED ule tu badai kene ke kenhun sleeper cell ke baju penher ya ka lama jong ke HNLC hagis nam balalit no halor ke jing betha juki nong elam na Bangladesh